uyu mutoza rero ekipe ya APR imaze gusinyisha imyaka 2 baramuzanye ngo ayigeze kure mu mikino ya Afrika, imikino ikomeye ya CAF Champions League. Niba ekipe ya APR imuhaye imyaka 2 nuko ishobora kwimwizeye ko umwaka wa mbere agiye kuyigareka agakora ibirenze. Rero ekipe ya APR imaze kubikora rwose. Uyu mutoza Taleb Abdurrahman yamaze ko basinya imyaka 2 yose. Abakunzi ba ekipe ya APR nizere ko mwishimye, nizere ko ibyishimo muri kugenda mubyumva ibintu bimeze neza cyane kuba uyu mutoza amaze kuba asinyira ekipe ya APR Football Club imyaka 2. Ubwo byabihuha mwagendaga mwumva ku ruhande ngo umutoza ibiki, ekipe ya APR yamuzanye n'ubundi ni umutoza ugomba kuyifasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umutoza ukunda kwambara ingofero pe, umutoza ingofero ntabwo akunda kuyisiga. No ku masezerano ari gusinya mu kanya gato cyane asinya na Brigadier General Dior Sanganwa nyine nka chairman wa equipe ya APR Football Club, yari yambaye ingofero ye nk'umutoza nyine uhora mu ngofero. Rero equipe ya APR Football Club navuga ko ari ibyishimo ku bafana bayo, ari ibyishimo ku bantu bose bayikunda kuba yimaze kwerekana umutoza mushya wasinye imyaka 2. Icyo tugomba kwitega no kureba ese uyu mutoza iyi equipe ya APR Football Club arayigeza kuki, araza kuyifasha n'umundi mu mikino bafite nyafurika kugera kure. Ndetse mwamaze kubona ko Ferwafa yasohoye ingenga bihe y'imikino uko igomba kuba. Ekipe ya APR igomba gushaka wa mutoza nyine utazaza umwaka umwe ngo biranze. Yes, twizere ko mumeze neza cyane, mukomeje kugenda mugira ibihe byiza aho muri hose hajyatandukanye. Tubasuze cyane, twizere ko mumeze neza cyane. Tubahaye ikaze no kuri TV7 Rwanda. Tugiye kugana ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu kanya gato cyane mumaze kubona ko ekipe ya APR Football Club imaze gusinyisha umutoza mushya. Ekipe ya APR imuhaye amasezerano y'imyaka 2 yose. Ibyo nibyo nje tukaganiraho no kubakinnyi. Ekipe ya APR Football Club ivuga ngo mwongera amasezerano, ndetse n'abandi bakinnyi byavugwaga hirya no hino bavuga bati ese abo bakinnyi imeze bite muri ekipe ya APR Football Club. Byamaze kuba biba official. Niba ugeze hano kuri TV7 Rwanda ibuka gukanda subscribe kugira ngo ujye unogerwa n'amakuru menshi tuyenda tukugezaho hano umunsi ku wundi. Reka mabwire ngo ndabakunda, nitwa Lord Chris Cyuzuzo, nkomeza kugenda bagerezaho byinshi bigiye bitandukanye, update nyinshi zitandukanye. Tuba tugomba kuza hano tukagenda tubiganira, ubundi namwe mukagenda muryoherwa. Wowe utacikwa no gukanda subscribe, like, share na comment, ukuri kugenda ubona turi kugenda tukubwira ubundi ibintu bimere neza cyane, kuko burya nimwe tuba dufite, nimwe tugomba kugenda tubwira. Reka dore kuri iyi nkuru n'ubundi uko ekipe ya APR Football Club imaze kuba isinyisha umutoza mushya. Uwo mutoza yitwa Abdurrahman Taleb. Ni umutoza rwose ekipe ya APR Football Club imaze kuba isinyisha amasezerano y'imyaka 2. Abantu benshi bagiye bavuga bati ese ekipe ya APR Football Club nibyo koko uyu mutoza azaza mu Rwanda asinye ekipe ya APR? Bagenda bigarukaho, ariko rwose ekipe ya APR niyite ku by'abantu bagiye bavuga, imaze kuba ibirangiza isohora itangazo ko ibintu byamaze kuba birangira. Wenda reka mbasomere mu magambo ekipe ya APR yamaze kuba itangaza. Yanditse ngo tunejejwe no kwakira bwana Taleb Abdurrahman n'abungiriza be aribo. Urumva ko ekipe ya APR izanye umutoza, ariko uwo mutoza n'abandi bungiriza be bagomba gukorana. Urumva ko ekipe ya APR ifite gahunda uyu mwaka. Umutoza wungirije uyu mutoza Taleb yitwa Shahid Mohamed ndetse n'uwitwa Haji Tayeb Hassan. Abo kwari batatu ni ekipe ya APR Football Club ihaye inshingano, irababwira ngo muze muri ekipe ya APR muyobore ekipe muri gahunda ifite yo kugera mu mikino mpuzamahanga, kugera kure mu mikino ya Afrika CAF Champions League. Ekipe ya APR nizitabira murabizi neza cyane. Rero aba bagabo uko ari batatu, haba umutoza mukuru witwa Taleb Abdurrahman. Taleb Abdurrahman niwe mutoza mukuru w'ikipe ufite imyaka igera kuri 61, yatoje ama ekipe menshi agiye atandukanye, za Berkane yazinyuzemo. Ni umutoza navuga ko afite ibigwi, ariko nubwo ari umutoza ufite ibigwi niwe mutoza bahaye ekipe ya APR Football Club ngagire byinshi agenda yifasha.
ayifashe gukomeza ikiragano cyayo cyo gukomera kuba bagera hafi mu mikino CAF Champions League bakagera kure bagatera imbere bakajya muri ya matsinda yirirwa avuga. Uyu mutoza rero Taleb akaba yabafasha n'ababungiriza be harimo Shahid Mohamed n'uwitwa Haji Hassani aribo bagomba gufatanya n'uyu mutoza wa ekipe ya APR Football Club gufasha ekipe kugera kure mu mikino ya Afurika. Ntabwo bamuzaniye ngo azano mu Rwanda, byumvikane, ntabwo uyu mutoza Taleb aje mu Rwanda gufasha ekipe ya APR gutwara champion. Darikonovic yatwaye champion, Thierry Froger yatwaye champion datsinzwe muri champion y'igihugu y'u Rwanda. Uyu mutoza rero ekipe ya APR imaze gusinyisha imyaka 2 baramuzanye ngo ayigeze kure mu mikino ya Afrika, imikino ikomeye ya CAF Champions League. Niba ekipe ya APR imuhaye imyaka 2 nuko ibishobora kwimwizeye ko umwaka wa mbere agiye kuyigareka agakora ibirenze. Rero ekipe ya APR imaze kubikora rwose. Uyu mutoza Taleb Abdurrahimani yamaze ko basinya imyaka 2 yose. Abakunzi ba ekipe ya APR nizere ko mwishimye, nizere ko ibyishimo muri kugenda mubyumva ibintu bimeze neza cyane kuba uyu mutoza amaze kuba asinyira ekipe ya APR Football Club imyaka 2. Ubwo byabihuha mwagendaga mwumva ku ruhande ngo umutoza ibiki, ekipe ya APR yamuzanye n'ubundi ni umutoza ugomba kuyifasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umutoza ukunda kwambara ingofero pe, umutoza ingofero ntabwo akunda kuyisiga. No ku masezerano ari gusinya mu kanya gato cyane asinya na Brigadier General Dior Sanganwa nyine nka chairman wa equipe ya APR Football Club, yari yambaye ya ngofero ye nk'umutoza nyine uhora mu ngofero. Rero equipe ya APR Football Club navuga ko ari ibyishimo ku bafana bayo, ari ibyishimo ku bantu bose bayikunda kuba yimaze kwerekana umutoza mushya wasinye imyaka 2. Icyo tugomba kwitega no kureba ese uyu mutoza iyi equipe ya APR Football Club arayigeza kuki, araza kuyifasha n'umundi mu mikino bafite nyafurika kugera kure. Ndetse mwamaze kubona ko Ferwafa yasohoye ingenga bihe y'imikino uko igomba kuba. Ekipe ya APR igomba gushaka wa mutoza nyine utazaza umwaka umwe ngo biranze birarangiye bamujyanye ahandi, kuko ibyo ngibyo ntabwo mwabihoramo. Ekipe ya APR ntabwo kuvuga ngo uyu mutoza niba byanze reka turebe ko twashaka undi. Wapi, irashaka umutoza ugomba kuyigeza kure mu mikino nyafurika, imikino ya CAF Champions League bakagera kure. Rero uyu mugabo uko ari batatu bose ekipe ya APR Football Club yamaze kuba ibakira muri biro yabo inabereka abafana, kuko ibi byose twagiye tubibabwira. Turavuga ngo uyu mutoza ashobora kuza muri ekipe ya APR Football Club ariko ekipe ya APR itarabyemeza. Rero ekipe ya APR imaze kuba ibyemeza, itangaza ko Taleb Abdurrahman asinya imyaka igera muri 2 muri ekipe ya APR Football Club, ndetse n'abungiriza be bagera muri 2, uwitwa Shahid Mohamed n'uwitwa Tayeb Hassan bagomba kuba bamufasha mu buzima bwa ekipe ya APR Football Club. Ibyo ngibyo ni ku mutoza wa ekipe ya APR Football Club maze kuba birangira. Ubwo akunzi ba ekipe ya APR, abafana ba APR bamenye ko umutoza ari na wundi ni Taleb Mohamed wamaze kuba asinyira ekipe ya APR Football Club amasezerano y'imyaka igera muri 2. Indi nkuru tuvuye ku mutoza wamaze kuba asinya imyaka 2 muri ekipe ya APR Football Club, reka tujye no kundi musore wamaze kuba asinya amasezerano bavuga ko yari yararangiye, bamwita Niyibizi Ramazani. Niyibizi Ramazani ari amakuru yagiye ahwihwisa ku ruhande, abantu benshi bavuga bati Niyibizi Ramazani ntabwo amasezerano ye yarangiye ariko hari ekipe yo muri Canada imwifuza. Uko kumwifuza ekipe yo muri Canada, uyu Niyibizi Ramazani ekipe ya APR yamurebye iravuga ngo wowe ugomba noneho kuza muri ekipe ugakomeza gukora byinshi wagenda gukora. Rero Niyibizi Ramazani yamaze nawe kubasinya imyaka 2 muri ekipe ya APR Football Club. Urumva ko agifite indi myaka 2 ari kumwe n'abasore ba ekipe ya APR. Bavugaga bati Ramazani ashobora kuba ibintu bitari bimeze neza kujya muri ekipe ya Canada yo muri Canada ikina mu cyiciro cya mbere, bakaba bavuga bati ntabwo azabikora, avuye muri ekipe ya APR ariko yabonaga umwanya. Rero Niyibizi Ramazani nawe yamaze kuba ajya mu bandi, yamaze kuba asinya imyaka 2 y'amasezerano muri ekipe ya APR.
amasezerano yararangiye. Ubwo asigaye abitwa baruboneka kapiteni wa ekipe ya APR niyo mugabo Claude, nawe tukarako ekipe ya APR yongera kuba imusinyisha amasezerano nkuko byagendaga bivuga, bavuga bati hari ekipe yitwa Azamu rwose imwifuza. Ubwo rero nibizira Amazari nawe twahita tumuvaho, ubwo twahita tujya ku musore wakiniye ekipe ya APR Football Club igihe kinini. Abantu baravuga bati ni umugabo navuga ko ufite discipline idasanzwe, ukunda ekipe ya APR, ariko biza kwanga ajya muri ekipe ya Rayon Sport yitwa Ombolenga Fitina. Ombolenga biravugwa ko yamaze rwose nawe kongera kuvugana na ekipe ya APR, byamaze kuba birangira, ibintu byose byamaze kuba bishyirwa ku murongo. Uwitwa Ombolenga Fitina mu kanya gato cyane masaha yashize nawe yarari rwose mu buyobozi bwa ekipe ya APR yagiye gukora medical test, ikizami cy'ubuzima bareba uko ahagaze, niba ari wa Ombolenga ukora ibitangaza. Wa Ombolenga navuga ko afite runaje gufasha ekipe ya APR. Rero Ombolenga Fitina nawe ari mu basore ekipe ya APR Football Club igiye kuba yakongera kuba izana muri ekipe bakayifasha byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ajya no kugenda abantu benshi bavuga bati ese Ombolenga agiye gute. Ombolenga ko twamanaga muri ekipe ya APR yayifashaga ibintu byinshi, ariko kera kabaye Ombolenga murabizi ko muri ekipe ya Rayon Sport ntabwo byagendaga neza, ntabwo bamwishimiraga ngo yaje kugambana, ariko Ombolenga Fitina rwose bimaze kuba birangira, nawe agomba kuba umukinnyi wa ekipe ya APR Football Club. Nawe ashobora kuba muri babandi ekipe ya APR yamaze kuba irangiza nabo, uwitwa Iragwa Haji Bugingo Hakimu n'uwitwa Ronald Sekiganda na Ngabo Nziza Pacifique bamaze kuba basinya amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. Ubwo rero uyu mutoza Taleb Ahmed ndetse Taleb yitwa Taleb Abdurrahman ndetse na Ombolenga Fitina, ubwo bagomba kuba bazanana muri ekipe ya APR Football Club, ibintu bikongera bikagenda neza cyane. Ekipe ya APR tukongera kuyibona iryana mu mikino ya Africa Cup Champions League ikagera kure. Rero ubwo nabo ngabo naje kuba nkubwira na yamasana ninshi ngo ubwire ayo makuru menshi atandukanye ari kugenda avugwa mu ekipe yanyu mukunda. Muri ekipe ya APR niho narindi nkubwira ko Taleb ndetse n'abungiriza be uwitwa Hassani n'uwitwa Mohamed bamaze kuba basinya muri ekipe ya APR Football Club imyaka 2. Rero reka ngubwire gukomeza kurerwa n'ibiganiro TV7 Rwanda yabateguriye, ukomeze gukanda subscribe. Nitwa Lord Chris Cyuzuzo, jya kuri Instagram unfollowing ujye kubenza kubona ibintu byinshi tugenda atukugeza, kubwira ngo ndabakunda kandi ndabanezerwa.